kao ne znam kako će teći razgovor. Teći će najljepše. Onda se neće. Čekaj, Štos, a kako ti ime prezime? Andrej. Prezime mi je Marinović. Andrej Štos. Marinović, sin od ustvari njegovog gazda. Marinković. Stvarno? Pa da, on mi je strik. Mene trema prije ovog intervjua malo. Da. Nema problema, samo se opustite. Hoće tu biti kakvih novaca? Naravno. Može. Novci su sve prisutni općenito u svijetu kapitalizma. Andrej Marinković. Štos. Andrej Štos. Da. Pa dobro. Štos se preziva. Dobro. Dobar dan, evo nas u novom prilogu emisije S vama zajedno u podne, gdje govorimo sa poznatim digitalcem Andrejom Štosom, iza kojeg su veliki koncerti, velika djela. Oni su jednostavno digitalna kokoš, što je postao brand. Molim vas, recite mi vaše početke, kako se događalo, kako su uopće početci nastali vašeg benda? Početci su nastajali odlično. Mi smo odmah od prvog dana smo popularni postali, odmah prvi dan kad smo nastali, okupili smo se nas dvojica i odmah smo velika slava iza nas, cijeli život i tako to. I tako da bavim se glazbom, ja osobno, Silvio se bavi isto raznim stvarima i meni ja toliko sam u glazbi da sam htio malo promijeniti isto, malo pa sam počeo malo i slikati i tako to, zato sam vas tu doveo. Ja, ovo su vaši radovi. To su moji radovi, ne znam, i to bi želio da ostane u budućnosti, da ljudi vide, ne znam, da jednog dana je jedna Valentina voljela Marina. Krasno, evo molim vas, kamera, molim vas se obiđite ovaj crtež. Stvarno je prekrasno. Djeca, nažalost, u današnje vrijeme svi mlađi puše, to sam isto naveo. Mislim, ne moram to govoriti, to se vidi da je nacrtano. Da li je to marihuana ili mislite da je to... To je obična cigareta. Cigareta, obična. Ali, htio sam, to je, gledajte, ako bude marihuana, znači to bi trebao neki gledatelj skužiti, da, mogao bi ostati bez dva prsta bi moglo, znači, ako bude i marihuana, grozno nešto. Da, strašno. Evo vidite, ovo je realizam. Inače sam super popularan, super sam popularan, zgodan, da li ste vole me svi. Da li ste akademski glazbenik ili ste multitalentiran? Super ekstra talentiran, da. Vidite, to je jako zanimljivo. Recite mi, molim vas, da li su obožavateljice, mislim, da li vam se bacao pod noge? Kako se nosite sa njima? Obožavatelji. Mi dosta većinom nas muški vole i mi volimo muške i tako da. Jel? Da. Zanimljivo. Pa da, mislim, to je jako moderno današnje vrijeme. Da, mi smo u trendu. Da. Digitalno kokoš je i brand i trend. Tako je. I my friend. Ja odlično govorim engleski. My friend is brand isto. Da? Odlično. Da li je to sad možda neki naziv za... To će biti hit, da. Da vidimo, dakle. Što bi vas ja još recimo... Evo, samo malo, nadam se da sad se ne snima, ja mislim imam neke još, ali odmah u startu ste vi mene uvrijedili. S čim sam vas uvrijedila? Vi ne znate, super popularan, da vi ne znate kako se ja prezivam. Ja se ispričavam, znate šta? To mi se još nije desilo ni jedan intervju. Znate šta, ja vam inače nisam... Ne mogu vjerovati, ja sam smiren inače. Ja sam inače uopće nisam novinarka, imam novinarku, ali ona je sad trenutno, mislim da ima nekakav nervni slom, u stvari ljubav, znate to. Ja sam u biti urednica, ne moram znati sve stvari, razumijete? Ja sam urednica, znači, mene zanimaju konačne stvari, to ja dam jednostavno. Recite mi, molim vas, kako teku vaši, recimo, planovi kroz neku budućnost? Da li planirate možda otisnuti van granica? Primjera, znači, ovdje imamo, naravno, granica nam je blizu, a sad uskoro ulazimo u Evropsku uniju. Da li vas više zanima istočno tržište ili zapadno? Nije to sad mene pitali sve ili to mene? To mene pitate sad. Da, vas pitam, zašto? Razmišljamo, da. Iako nemam putovnicu, znači, još uvijek otvorena opcija je Bosna. Da, vidite. Ali evo, kad uđemo u Europsku uniju, pa ne znam kako će to onda ići, ali eto, uglavnom za sad, iz Broda nam je bitno da se izvučemo, znači nekako pokušamo sad nekako već do Garčina se probiti i onda bi mi i dalje možda s vremenom, jel? Pa da, vidite, Garčin do Tokija. Jednostavno rečeno. Ne, nije, jer Garčin je prema tamo, a Tokio je prema tamo. Znači, ko će se sad vraćati nazad da ti opet do Tokija? Da, može Malino možda. Od Malina recimo do Tokija. Dobro, znači ovako.
Recite mi, otprilike, vaši, znači, glazbeni počeci, na vaše, znači, joj, ovi komarci, stvarno strašno. Vaši glazbeni počeci, znači, vaše pjesme su otprilike, znači, na određenu skupinu ljudi, to jest, recimo, mladi. Andrej, aj moramo krme klat, požuri. Znači, ovo je strašno. Snima me. Mislim, ne mogu vjerovati. Voda vrije. Kako je ovo neprofesionalno sve. Ne, ja se bavim i poljoprivredom i ne znam, mene zovu... Da li nalazite inspiraciju u poljoprivredi? Mene ljudi, odnosno nisam neki jako u poljoprivredi, koliko ja sam ovako fizički dosta jak. I mene ljudi zovu na svinjokolje da ja rušim svinje. Ja rušim to, ja rušim. Šteta što nije sad zivan da vam pokažem kako ja. Ove godine je bio jedan bravac malo. Da, ja sam malo ovako jači. I uglavnom mi, naši početci su odmah, što sam rekao, mi smo odmah od starta samog najbolji, odlično sviramo, ja fantastično sviram gitaru, Silvio fantastično pjeva, imali smo neke uzora svojih u samom startu. Da, ko su vam bili uzori? Silvio je Vladimir Nazor uzor, na primjer. Pjeva sam uvijek, ja Modern Talking volim, na primjer, da, baš mi je onako super. I slično im... Bros, da, oni su mi baš zgodni bili, onaj plavi mi je bio ljepši. Pa ja mislim da su oba dvojica. Pa jesu, da. Ali plavi vam je bio ljepši. Da, plavi mi je bio puno ljepši. Da. Recite mi, još me zanima, da li vaša glazba će postati išta ozbiljnija? Znači, sad vas toliko ljudi voli, ali da li želite da vas vole i njihove mame i tate? To je dosta, šta je ovo? Nešto svira. Da? Prosto moram se javiti. Znači, povučem, jel? Da? Molim. Šta kažeš? Još jedna žrtva. Stvarno. Joj, Bože dragi. Gospođo? Da. Gospođo? Da. Ja moram ići. Ne znam, idem sad to onda obaviti. Idem sad to obaviti. Stvarno mi je strašno žao. Stvarno, čućemo se. Pare, gdje su pare? Da. Dobro, ništa, uglavnom... Gospođo, alo, pa nisam ja vesla sisa. Pa ne razumijem, o čem se radi? Pare. Pa mislim, pa ne ide to tako, to je, ja moram vama fakturirati, ja moram fiskalna blagajna, sve mora, nema ništa na crnjaka. Znate što, mene to uopće ne zanima, jer u principu, vidite, ja se pričavam, ali samo da vam kažem. Da, samo malo da vam kažem. Znate šta, ovo je sad vezano uz ozbiljne stvari. Crna kronika, ubojstvo, to su naslovnice, to je... Kakav ubojstvo, ja sam tu. To ljudi puše ubojstva, ljudi vole krv. Gledajte, ljudi... Ja sam mislila da sad ako nemamo nešto pametnije, da ćete vi biti na naslovnici, ali oprostite, evo, baš upravo mi se sad dogodilo to neko ubojstvo, znači to je jako bitno, to je jako bitno, prvo to, a drugo, puno je zanimljivije, ljudi vole krv i ubojstvo. Tako vi žurite, tako, ako se smije znati. Moram još jedan ozbiljan razgovor obaviti sa svojom novinarkom. Kakvom novinarkom? Čitao sam nešto o tome na internatima, ja imam internate svoj kući.